Kani kedai kekenhon jong kinong elam jong keseng kinong tere jong ke SSA ki betere hapo office ki hapo kalama jong ke All Meghalaya Non-Teaching Staff Association. Kila berngem balada ke sorkar kam sngap ha kini ke kenti ya ki mat jing dawa jong ki kimban se ban mi no sha surok kum ki weipat ki seng ban ya kun ya ka hok jong ki. Kadau ke bala pelong ye kini kinong tere haki office SSA banwan ye kendu akani kesngi kinong pathai khobor kadai namar baminta la pras nem kenti ke jingdawa jengki kamshim la urlong. Wala ke sorkar kalau kular ye ki nakapor syakapor khamtam halor ke jingdawa jengki ban kentiu no ye ke jingsiu jengki bat ki weide ke jingsiu bagi dei ban yo. Lalam khmat syakani ke jingye kendu bikinong pathai khobor hakani kesngi ha Shalong Press Club da ka president jongkani keseng ikong Jennifer J Sindram bat u general secretary ba bari kupar melim ngap bat ki weide kinong kit kam ki bala aipor ru khatsan sngi ke sorkar ban pen urlong ye kijing dawa jongki Pau ni mata juki rasta ki juki trai naru ki blok laga te kutu mila por ya sarkar bahkan jibab yang ga ji wa juki berterkam yang ni enhancement juki ko khatsan sngi kalau ada kamu jibab ko khatsan sngi kemudian pa nakalian juki masuk in sesong ya executive committee bagi sarai ya kai ga bagi dibanle wani keparno namar kata kadau ya ki para staff ki sumi baru ki train itu ki blok legal ko tinlong ki balkre pa awar ngintip ni kai ki banja andai tinlong ki balkre pa anu nu por ko action khot ya ki trilang tinlong ki koloi pa tinlong ki ti titangani nakalian semua na dong ni ni pa pani kimi le tiru bak sarkar limba ni khatan tuli ski bunia kan ayo juba ke pasai ini lalu akan terkau ni announcement antar salary ke gila je ki let's say ba la gila ban sim immediately try gila je ki te imat kumakali sisa pa ba imat ada di setengah surau kebangin apa ni kun nomor ni yui ibobon hi ki ki ibobon hi apo jela di sini ide be ki bunyi kun be apo surau telaga nyimi yui kan unu kata kabang sarkar kajua ide kebangin kuat kemudian tahi ke senjam ka ship kan boleh sarkar di state level di dalam jauh kategori jadi yo roughly kembali hutan di district level roughly kembali besar tamu di state level di district level di roughly kita di aku saw aku review di block level di aku review kita masuk ada di dalam samplika kita nak range di yo tam raja tam kendai hajar kita dua ni hajar kita di kita di kelas level so kini kita jungi dalam kibe ki kadang kita shiti bakla kada jauh planning department mo kapan para itu seperti kita department kita pani kita ki contractual staff salary mo kata bakla kashi kita tunang kali ho kita planning department min andre kare kunai apa jak khanda kita shiti ka point shuru department and the subject of the shiti matters relating to contractual employees.